jirtu mana keessa ni jirtanii baga nagaan dhuftan akkam jirtan jajjabaattu amma Oromoon garaa hidhatuu qaba jennee jirra boo'ichinis hafuu qaba jechuudha qabsoon itti fufa akkasimi injifannoolee garagaraa galmeessaa jiranii biyya keessa akkuma agartanitti intarneetii mootummaan muree iddoo baay'eetti waan tahaa jirullee akka barbaachisaa ta'etti argachaa jirru karaa tokkoon na gammachiise wanni tahaa jiru maaliif dirqama ilmi namaa duu qaba bilisummaan dhufuudhaaf akkanumatti hin dhuftu kanaafuu warreen baay'een kana eegaa ture jira warreen ciccimoon jechuu qabsoon eegaltee finiintee qabbanaa turte murannoodhaan yeroo namni ka'e warra itti hirmaatuudhaaf eegaa ture hundi amma kaanee jirraa jaanii jiran jechuu biyya keessa warreen ciccimoon warri agaammaa nurraa wareegamaa tures warreen ciccimoodha beekadha namoota salphaan seenaa amma qofaa miti jalqabumarraahu jechuu ijoollee wareegama kaffalaa turte san umriin isaanii xixiqqoo taateef namoota laafaa isinitti hin fakkaatin warreen bebbeekoo barattoota ciccimoo bu'aa hedduu fidanidha liidaroota ijoolleen san hundinuu hooggantoota beekadha kanaafuu namoota baay'ee dhabne namoota gurguddaa dhabne namoota deebinee harkatuullee hin dandeenye dhabne jechuu basaastuu baay'eetu jira biyya keessas biyya alaatis ummanni sanduuba ummata keenya kannaa turanii ammallee kannaatuma jiran kanaaf har tokkoon hogguu laallu namoonni dura dhabamsiisuu qabnu keenyuma haga ammaa kadhachaa jirraa warreen mootummaa kanaaf hojjetanis kadhachaatuma jiran ijoolleen garuu kana booda maaliif obboleessa kee hin taane ilmaa deera keetii hin taane ka poolisii ta'ee hojjetu ka jara kanaa hojjetu kan dhagahin ofirraa jalqabuu qabna jechuu gandatti mana isaa irratti gubuu fi fixuun dirqama jechuu yookaan amman kaane taate yeroon isaan itti kaan hin jiru wannummaan Oromoof dhaabbate hundi yoo amman kaane yoomiifillee hin ta'u jechuudha yeroon amma jechuu kanaafuu ifirraa eegallee dura keenya gabaabsuudha qabna miila isaa akkasi kanaafuu dhaamsa tokko waan dhaamsa gabaabaa tokkoo hin dhufe arraan tana kaleessa garaan na gubate waan ta'e waan namni callisuu qabuu miti dhufeetti hirmaadhe yeroo lammadaatiif immoo amman dhufe maaliif hin dhufe seetan wooma keenyumaa keenya fixa joo kanarratti seenaaf duuba deebinee yoo laalle namnummaan Itoophiyaa san keessa lolee maqaa Itoophiyaa kanaa jiraachise ilmaan Oromooti akkasinni beeytanii jeneraalota warra Minilikii fi Haayile Sillaaseef hojjetaa ture san warri Xaaliyaanii cabse hundinuu ilmaan Oromooti hundi balaa izallaqeen isaan haasawaan kun hundi Oromoo takkaan yoo gallakkoo inni jechuu keenyumaatu biyya sanuu maqaa jiraachise Itoophiyaa isaan jaanii arra lallabantana yoo dhugumatti Itoophiyaawiin isaan baanan eenyoo jennee nuti jechuu dandeenyaa barkar tokko maaliif yoo jettan Itoophiyaan isaan jaan kun maali sabaaf sablammii bakka bu'an jarre kun nuti bakka bu'a biyya san keessa afaan jiru yoo xiqqaate afaan 7 haasawa isinis akkasuma Arabiffaa jalqabi Somaalee jalqabi Adaree jalqabi Oromoo jalqabi Amaara jalqabi afaan kan hunda warra haasoo nuti ijoolleen dhihaatis akkasumatti afaan dabuubirraa Aanyuwaakirraa jalqabi warra sabaaf sablammootii biyya san jiru hunda ripirezentii nuu godha Itoophiyaa jechuun saba tokko qofaa miti saba meeqa keessa jira 80 ol jechuudha namni afaan namaa tuffatee afaan tokko qofarratti du'u biyya sanuu
bakka bu'uu hin danda'u. Nuti bakka bu'a. Biyya sanis nu jiraachise. Jalqabarraa hamma dhumatti nuti ifirra duulee ummata kana irratti baasee jechuudha. Ol qabannee dubbachuudha qabna tan. Nuti isaan miti barbaadu. Isaantu nu barbaada malee nuti isaan hin barbaannu. Abbaa fedheewu jechuudha biyya san keessatti. Kan gargaaru yoo dhufe if gargaare malee nuti nu gargaarre. Dantaa mataa isaatiif jee gajjee jiraachuudha qaba. Walqixxummaa sabaa eegee. Oromoon akkasittiin jiraachaa ture jechuudha. Diina biyya biraatii dhufullee biyya san keessatti cabsaa ture Oromoo. Oromoos cabsaa ture ammallee itti jiru Oromoo. Ummanni wayyaaneen tunu haga tokko waa xiqqoo beete. Yoo silaa keenya irra garagalee arra tanaan nungoo ammallee immoo irra aanna. Warri Oromoo taatan yoo ammallee of bartanii gamana deebuu baattan isinirraa eegalla jechuu duguuggaa. Amma wanni na fide warreen asirra taa'ee Jawaar komatu baay'een arka. Komachuun akkaataa qabdi. Jalqaba gaafa inni dhufe miidiyaa kana banamuu qaba jee dubbate. Ta duraati Oromummaan tunu haqasii beekuu qabdi, mirgasii beekuu qabdi, eenyummaasii beekuu qabdi. Sabni keenya wal dhagahaan jiru rakkoo teenya tana nuti waliifuu argaan jirru mee waluu haa barru jechuun eegalee wal bare Oromoon. Ana gaafan biyya ture maal jaan Oromoo ollaa jirtu biyya takka jirtu nuti war miidiyaa kana walitti nu fidee jaan. Sinigalee easy miti wanti miidiyaan kun hojjete jechuu. Maallaqni Oromoon buusaa turte. Utti buusaatuma turte Oromoon qabsoo Oromootiif. Maallaqni haga ammaan tana ilmaan Oromoo buusan tokko dhaabaa fi tokko miidiyaa kanaaf. Hojiirra oole garuu kana waan agarrutti amanna jechuufi malee nuti nama tokko komachuufi miti. Dhaaba tokkos komachuufi miti. Ni jaalanna dhaaba keenya hunda. Waboos ni jaalanna nuti. Adda bilisummaa Oromootis keessatti guddannee ni jaalannaa jechuudha. Sinigalee garuu yoo badiin takka jiraatte obsinee maaliif kun taha jennee dubbatu immoo mirga qabna. Wal dura dhaabbachuun hin feesisu. Maaliif amma dubbanne yeroo hamtuu keessa jirraa jechuudha. Kanaafuu gargaarsa feenaa wanni feedhan hundi ni godhama. Maaliif asin baane irratti? Maaliif wal gaagaana irratti? Maaliif wal basaasna irratti? Maaliif wal ficcisiisna irratti? Waan kanarratti ragaa garagaraa dhiheeffanneeti wal qeequudha malee wal jibbuu wal komachuu wal kuffisuudha miti. Arras taanaan dhaabni fedhe ka Oromoodhaa ka jiru yoo bu'aa tokko uummata Oromootiif buusee cinaa dhaabbate waliin jirra jechuu. Wajji jirra ka fedhe ka dabrees ka komannees hundi namni badiini balleessaa as deebi'ee immoo waan gaarii hojjatee badii san gaariitti deebisuu danda'a. Hojiidhaan mul'isuu dandeenyaan we are here to support waan keenya. Kana akkasitti fudhan. Hogguu nama qeeqan hogguu nama komatan immoo nama balleessuudhaaf hinaaffaan nama jibbuudhaan maaliif kun gara kiyyaan hin tahin jechuudhaan namarra jaaranii nama arrabsuun barbaachisaa miti. Haqa walitti himna. Haa hafu kun. Haa hafu. Jawaar nama tokko hojii OMN keessatti warreen achi keessa hojjataa turan yoo waan takka walii galuu dadhabanii lakkii kun hin ta'uu jee akkas nu godhe akkana nu godhe hayyee eega deemu godhan warre san takkaan beeyna mee maal godhan naaf hima. Hojiin bara OMN keessa qofatti miti ala baatee waa hedduu hojjattaa hin taaneemi baatee hojjechuudha. Hojii mul'isuu jechuu taatee arkamuu jechuu. Jalqaba yoo dhufu ani wanni naasoo fedhe waa'ee isaati jechuun jalqaba yoo waan kana jalqabu ummata Oromootiif aadii galeeti. Proomisii galee kakateeti. Aboo nuti haga ammaan tanaa waa meeqa goone maallaqa meeqa buusne waa takka nagarree atiis kara biraatiin nutti dhuftee manguddoon ja'anii turan viidiyoon garagaraa ni jiraa mi daawwadha. Kakateeti jechuu. Kakuu isaa sanirratti
yoo badii xiqqoo takka hojii san keessatti arke waan hin taane yoo taate hin ta'u jechuu mirga qaba. Simple as that. Saniifuu amma wanni argaa turre karaa garagaraatiin yaalamee ture dhabamsiisuuf waan kana mucaa kaneef duubatti deebisuuf hojii kana dhabamsiisuudhaaf hin taane. Amma immoo uraa xiqqoo irratti duuluun waan hin taane jechuudha. Abbaan fedhen fudhatu keessattuu warri dhaamsa kana dabarsuu fi barbaaduwan qeerroo biyyaati. Akka gaariin na dhaggeeffadha. Joolleen biyya jirtan, qeerroon biyya jirtan, gootonni biyya jirtan, biyya alaa kana wanni jiru waan baay'ee gadheetu jira beeka. Akkuma falmattoonni jiranitti, akkuma warri isin cinaa dhaabbatan jiranitti warri waa balleessus hedduutu jira akkasitti fudhadha. Warrummaan qabsoo biyyaa if duubatti deebise irra guddaan biyya alaa tana jira akkasitti beeka. Isinii galee namni dirree bee waan dubbatu nama namatti ergaa waa balleessuuf warri dhaabbate hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu intala takka maqaa isii Oromeenyaan beeytu na fakkaatan yeroo baay'ee afaan Oromootiin ni waasoitu nagarree garuu an Oromoo jetti. Hedduun dinqisiifachaa ture ani maqaa isii Misraaq Tasfaayeeti moo eenyu jaaniin. Yoo na dhageessee jiraattu taate na dhaggeeffadhu addeti. Waan ati godhaa jirtuuf si galateeffadha. Sabboontutti si beekaa ture angumaan asirra si arkutti. Bakka takka taa'e ijjannoo qabaadhu. Hoggu takka as ceeti gamas ceeti hoggu takka aandinen jetti hoggu takka maal jetti waan balaa biraa ofaa jirti jechuudha. ዋን እሲ እርገን በይኑኑት የኦሮሞ ልጆች ያስጨረስክ ነው ብለሻል። አማርኛዬ ደግሞ የተሰባበረ ነው። ይሄንንም በማወቄ እኮራበታለሁ። ለምን ማወቅ አንድ ነገር ነው። ዛሬ አማርኛ እኔ ባላወራ ከአማራ ልጆች ጋር እንግባባም። ለምን ቋንቋ ሰውን ያግባባል አይደለ? ግን እኔ ባላቀው ኖሮ እንዴት ነበር አብረን ምናወራው? አናወራም። ስለማቅ ነው እኔ ስለምናገር ነው። እስካሁን ድረስ እኔ የሚያወራ ኦሮሞኛ የሚያወራ ላየውም አማራንን ባይ ግን በማወቄ እኮራበታለሁ። ለምን መግባቢያ ነው። ዛሬ ስለማቅ ነው ማለት ነው እንደዚህ ማወራችሁ። ገባችሁ? ስለዚህ ምስራቅ ይሄንን መልእክቴን ስሚ በትክክል። እስከ ዛሬ ስታወሪ የነበረው ነገር ጥሩ ነበር። ታሳዝኝኝ ሁሉ ነበር። በጣም ተጸጽተሽ እያለቀሽ ሁሉንም ነገር እንትን ብለሽ ታወሪ ነበር ስለ ኦሮሞ ልጆች። በጣም ነው እናመሰግንሽ። ዛሬ ግን ጆሃር የኦሮሞ ልጆች አስጨረሰ፣ ብር እንዲ ያደረገ 7000 ብር እየበላ ሚስት ልጅ እናት አባት እያልሽ የምታወሪውን ነገር ከየት ነው ያመጣሽው? ምን ኤቪደንስ አለሽ? ምን አርጎ ነው ያስጨረሰው? እነዛ ብለሽ ስታወሪ ምክንያቶችሽን ማቅረብ ነበረብሽ። ገባሽ? እዚህ ቁጭ ብለሽ ስለ ፖለቲካ ሳታቂ ስለ ትግል ሳታቂ ዝም ብሎ እዛም ገብቶ ማውራት ጥቅም የለውም። አንድ ቦታ ሆኝና እኛ የፖለቲካ ሰዎች አይደለንም፣ ነገር ግን የደረሰብን በደል እየደረሰብን ያለው በደል ፖለቲከኛ አርጎናል። ችግራችንን በደንብ እናውቀዋለን። ማንኛውም የኦሮሞ ተወላጅ ዛሬ ችግሩን በደንብ ያውቃል ማለት ነው። የኛ በደል የኛ ስቃይ የኛ በእኛ ላይ የሚደርሰው ግድያ ዛሬ አይደለም የተጀመረው። ሜቢ አንቺ ዛሬ ነው የታየሽ። እኛ ግን ከልጅነታችን ጀምሮ እየተቃጠለን ያደግነው ልንገርሽ። ስለዚህ ጀዋር እያደረገ ያለው ነገር እኛም እዚህ ያለነው አገር ቤትም ያሉ ሁሉም በደንብ ያውቁታል። ኢንፋክት እሱ በጀመረው ነገር ነው ይሄ ነገር እዚህ የደረሰው። ትዝ ካለሽ መጀመሪያ ሲመጣ ኦሮሞ ፈርስት በማለት ነው እንዴት እንዲትላለ በማለት ሌሎቹም የተቃወሙት። መብቱ ነው። እኔ እኮ ሁሉም ማንን እኔ አንቺ ኦሮሞ ነሽ፣ ወድሻለሁ፣ ወገኔ ነሽ። ገባሽ? ግን ካንቺ ማስቀድመው እውነታውን ከተናገርን እህቴ ነው ማለት ነው። እህቴ ከእናቴ ወደ ይወጣችኋል።
the same thing ጆዋር የኦሮሞን ህዝብ አስቀድሜ ችግሩ በጣም ብዙ ስለሆነ ልፈታ ሞክሬ ከዛ ደግሞ በትብብር ሌሎቹንም አንድ ላይ ችግራችንን እንፈታለን ነው። ምን ችግር አለው እንደዛ በማለቱ? ለህዝባችሁ አትቆሙ በሚባልበት ዘመን ሰው የሞተበት ባለ ዘመን እንዲህ አሁን መተሽ እንዲህ ስትይ በጣም ነው ያሳዘንሽኝ። እና ምክንያቶችሽ እንደማናቆምኛ ሲኒገሌ ኢልማን ኦሮሞ ኸብየ ጅርተን ወሪ ብየ አላጅሩ ወሪ አነቆፍቲን ደገይቲ ሃርከዱ ማለቅኒ ሚዲያ ከናፍ ማሊፍ ቡአጃኒ ወሪ ሀጋ አማ ማለቀ ጉራ ቱረን ፋይዳ ተከረን ኦልቺን አማ ኸራ ጆዋር ኸአኒ ጅረን خانا سر اتباخا وان نمني اسيجو هندقي فتنا አገር ቤት ያሉት ልጆች እየሞቱ ያሉት ለመብታቸው ለማንነታቸው ለእህት ወንድማቸው እየሞቱ ላሉት ተቃውመው ባዶ እጃቸውን ተሰልፈው ያለምንም ጥፋት ነው እየሞቱ ያሉት እንጂ ጆዋር አይደለም እያስገደላቸው ያለው። ጆዋር ባይኖር ኖሮ እስከዛሬ የሚወጣውን አሁን ነው እንጂ አንዳንድ ሰው በተለያየ በኩል ኢንፎርሜሽን እያገኘ ሼር ማድረግ የጀመረው እስከዛሬ ድረስ በሱ ነው ብዙ ነገርን መስማትም ማወቅም ያለብንን ነገር ሁሉ እያየን የነበረው። እስቲ ማን ነው እስከዛሬ ድረስ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ነገር ኬትም ከዛም ውስጥ መውጣት ከማይቻልበት ቦታ እየጎረጎረ እያወጣ ሲያሳየን የነበረው የለም። ገባሽ? እና ጆዋርሞ ወሬን ከናፍ ዴቢ ከኑ ኸይቲቲ ንንገደያኒ ግን ዋን አትጀት ተኮ ነው ገመቺሴ ማልጀቴ እንኳን ጀቾታ ነቀውምቲ ጥይቲኑ የሆነ ዳዋን ኡመተ ኦሮሞት ይፈልሙፍ ይፍዱበን ዴቡ ጀቴ ሱኒ ዋንጋሪ ሐመዱ አትጀቹ خنافو خنابودا ديبيل ياك خنيتو فينفينو ሲቦደሞ ከሱ ኋላ በጣም ብዙ ልጆች አሉ። የኦሮሞ ህዝብ አለ። የውጪው ሳይሆን የሀገር ቤቱ ራሱ ይበቃል። አይገርምሽም? ስለዚህ የምትዩን ነገር ባክሽ ተጠንቀቂ። እስከዛሬ ስታደርጊው የነበረው እዚህ ላይ ስታስተላልፊው የነበረውን ሜሴጆች እንዳታበላሽ እሺ? አንድ ቦታ ሁኚ፣ ሐቅ ተናገሪ፣ ማንንም አትምሰይ። የሰውን መልእክት ይዘሽ አፍ አትሁኝላቸው፣ ይናገሩ የሚናገሩት። እኛ ደግሞ አንፈራም፣ ተደብቀን አናወራም፣ ለማንም ሰው መልእክተኛ አንሆንም። ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ነው መልእክተኛ የምንሆነው። እኛ ለኦሮሞ ህዝብ ነው አፎነን የትም ቦታ እየሄድን መልእክትን የምናስተላልፈው እንጂ ለአንድ ድርጅት ወይ ለአንድ ግሩፕ ተገዝተን እዚህ ላይ መተን አናወራም። አትልፊ፣ ይሄንን ነው የምነግርሽ፣ አትልፊ። ጆዋር ማለት ለኛም ለኦሮሞም ህዝብ የጀርባችን አጥንት መሆኑን ወቂ። አንድ ሰው ይሄ አገር ቤት እየሞተ ያለው ቄሮ አይሰማሽም፣ ማንንም ሰው አይሰማም። ያሊ ገረገራ ጎተኒ ማለቅኒ ወይ ምን ይፍገሉ ኑፍ ገላንጅሩ ማልቱ ፈሰንፊዴ ሰኑን ተማል አራና ኑቡሳ ዱመቴ ዮሮ በርባደን ዱፈኒ ሀሪሮን ወያኔ ወጅ ቀብኑ ቀሎን ተካ አማ አደጭቴ ጃን ሀጋ አማ ሀሪሮ ወጅ ቀብደኒለ ይፈኑ ባስተንጀቹ ከናፉ ኸረኸራ ነመ ረጃርተኒ ቀብሶ ኦሮሞዳ ይፍዱበን ዴቢሲና ዋን አመት አፍርተም ይሸን ከሰቲን ጎደሚን ጎደ ጆዋር ዮሞ በዲ ተከ ጎደ ኑቲስ ኒወርዶፍ ነጀቹ በዲ ተከ ጎደ ቀብሶ ተነዋን ይፍዱበ ዴቢሳ ተካ ዲና ወጅን ወኒ ኢኒ ወልቲ ሂደቴ ጅሩ ዮ ጅራቴ አኩማ ሀጋ አማ ዱበቻ ጅሩቲ ኢሰለ ሳጤል ባስነኑቲ ገሩ ሀጋ ዋን ተከናርጊኒቲ ነማ ሀልከኒ ጉያ ኦሶ ሂረፍኔ አስረታዬ
hojii gurguddaa kana hojjetaa galmeessaa jiru hin xuyinuu tuqaa isaallee ittiin dhiifnu akkasitti beekaa. Kanaafuu aan dhaamsa biyya kanuma ilmaan Oromoo ka biyya jirtan tana sirritti beekaa. Diina gurguddaa jira biyya alaa tana keessa warra nama facaasuuf jaaramee afaan namaa tahee dubbatu jira. Kana hunda sirritti beekaa jechuudha. Badii takka yoo kara Jawaariin dhufte nama hedduu duuba jira. Nuti turarraasee akkanatti isa baasa warra santu baasaa jechuudha. Namni tokko kana booda dhiiga Oromootiin hin taphatu. Qabsoo Oromootis hin gurguru. Maallaqa Oromootis hin nyaatu. Sani wanni jiru. Saniifuu waan takka inni ifa ba'ee dubbatuu dhabuudhaaf waan boru isa gaafachiisu. Dura bahee waan dubbataa jiruuf jecha isa goosisu hin godhu arras borus. Isin warra barate warra qabsaa'ota wanti hundi isiniif galtii hogguu waan takka cinaa kanaan isinii tuqe tilmaamaati qabsoo itti fufa. Just waan guututti ifaan ifatti hin dubbanneef Oromoo ficcisiisaa jira jechuu miti. Qabsoo osoo namni hin dhufne bilisoomu eessa jira namni osoo hin dhufne bilisoomuun ni jira hin jiru. Harka qullaa akkuma isin baatanii jirtanitti harka qullaa inninis asii hara dippiloomaasiitiin waa meeqa galmeessaa akka jirru isa qofaa miti. Ijoollee hedduun jechuudha aktivistoonni har'a isaa wajjin hojjetaa jiran tun dargaggoota. Ijoollee xixiqqoo barnoota garagaraa qaban warra barate haala siyaasaa beekan haasawaa siyaasaa beekan garuu tooftaa harkaan loluutii fi lolchiisuu san irru warri akkasii osoo jiru warri gurguddaan hayyoonni osoo jiru bakka tattaa'anitti halkanii guyyaa ijoolleen tun hojjechaa jirti. Maal balleessite? Dhugaa yoo dubbanne maal balleessite? Namni hojii hin dhabne bara. Jawaaris yoo taate can go work if jiraachisee jiruu gaarii jiraatee mana isaatis bitatee makiinaa fedhee ofee jiraachuu akkasitti jira. Akkasitti hin jiru. Iddoo takka ciise warri harka yaa dubbatu bakka inni ciisuu fi akkamitti akka jiraatu warri harka yaa dubbatu. Warri haga isaa hin baratin biyya kana keessa jiruu gaarii jiraata yeroo ammaan tanaa jechuudha. Sa'aa 24 xayyaararra saaboo makiinaan isaa deemu miilaan isaa deemu laaptooppiin isaa harka isaa jira sa'aa 24. Eenyutu akkas godha? Maaliif waliif hin quudhine? Maaliif ana qoftiin haadha gahamu jenna? Inni kophaa isaati. Dandeettii qabdaa bahii waan takka godhi. Miidiyaa kana malee kabiraa banuu feeta as bahii namatti mul'isiiti pruufii takka godhi ni jirra nu hundinuu isin gargaara. You just do it. Work and show it to us. You know, ustaanii haasa'uu miti nama dhiisa hin tuqina. Kanaaf yeroo ammaa isiniif hima namoonni hedduun waa'ee isaa irratti communicate godhaa jira. Ni dubbanna moo hin dubbannuu jira hin dubbatina ja'amaa jira. Gaafa isinitti lafaa ka'an harshim galtan warra qabsoo Oromoo laamseeshu hunda biyyatti warra laaqu qophaa'ee warra jiru warra qabsoo Oromoof duubatti deebisu kaan asiin du'a kaan kana biyyatti laaqa akkasitti beeka. Yaa hin sodaannu nuti ni dubbannaa jechuudha. Warri dubbatuuf qaanfatu warri duuba kana taa'usanii haa ta'ani abbaa fedhan yeroon ammaa yoo hin dubbanne gaafni dubbannu hin jiru jechuudha. Dantaadha. Fedhu artistii haa ta'u, fedhu profeesara haa ta'u, fedhu waan fedhe haa ta'u. Namuu ufiif jiraata. Jiruu mataasaa. Ana asirratti dubbadhe hin xiqqaadhu dhimma Oromoo irratti akkasitti beekaa. Isinii galee. Kanaafuu hin fakkeessina. Gabbaa dubbadhaa duuba kana teessanii nama waliin hin fixina. Kana Jawaar mataa isaarraa gabbu'aa jechuudha. Warri hinaaf deemaa biyyatti filaaqa kabajaan beeytani. Ani yoon hin du'e maarreen hin margin jette jaan harreen. Kanaafuu obsaan dubbii qabsoos obsumaan loluudhaan onnachuudhaan keessa dabarraa gaafa gaafaan cabsan gaafni sanamma yeroon cabsan diina qawween cabsan saniifuu intala tana waan jettu yoo qabaatte
ወጪና ተናገሪ ሌላ መልእክት ካለሽም ደግሞ ግልጽ አርገሽ ተናገሪ ገባሽ አይደል ጥቁር ለብሶ እንትን ማለትና ማልቀስ ታጋይ አያደርግሽም እውነታው ላይ ቆመሽ ተናገሪ አንድ ቦታ ቆመሽ እጀኖን ሲያቀባዱ ገባሽ አይደል ፌስቡክ ላይ ወዲያ ወዲ የሮጡ የሰው ስም ማጥፋት አያስፈልግም ስለዚህ እኛ የኦሮሞ ልጆች ነን ምናቀው ስለ ጀዋር እዛ የዞርሽ በአማርኛ መታስተላልፊው ሜሴጅ አንሰማሽም አከሲ ነመጉዳዳቲ ስለ ኦሮሞ ታሪክም ታወቅሽ ማንን ስለማንነት ከገባሽ መጀመሪያ ሄጂና ኦሮሞኛ ተለማመጂ በቀላሉ ይሄን ነው ምነግርሽ ነው ስለ ኢትዮጵያ ከፈለግሽ ደግሞ ኢትዮጵያን ምን ወክለው ኢትዮጵያንን ባዮች እኛ ነን ኢትዮጵያዊ በፈለግሽው ቋንቋ ስለማወራሽ ማለት ነው አገር ውስጥ ያሉት ብሔርና ብሔረሰቦችን ቋንቋ ሳልንቅ የተማርኩ ሰው ነኝ አማርኛን እማወራ ኦሮሞኛን እማወራ ሶማሌኛን እማወራ አረብኛን እማወራ አደርኛን እማወራ ጌደኦ ምሞክር ደቡብም ኖር ያለው የኛ ልጆች ወደዚህ ያሉት እስከ አኝዋክ ድረስ ምናገሩ የኢትዮጵያን ቋንቋ ብሔርና ብሔረሰቦችን ሳይንቁ የተማሩ የሚያወሩ ልጆች ነን ስለዚህ ማን ነው ኢትዮጵያዊ በዛም ከመጣሽ ገባሽ እንከባበር ማንንም እኔ ግለሰብ እዚህ ላይ መንካት አልፈልግም ግን እንከባበርሽ ዝም ብለሽ አትዘባርቂ ገለቶ ማነጋት